timikizamu omukono wandifunamu egolo oba efirimbi oba omupiira nibwoyenda red cup tujikusimba sawa ya sports wano ku BUKYEIRE. Kale kasera ka sports kikapu wano ku NBS radio Wantimbba agimye omukono gw'obule. Ranja ba sports kunchoncho kuno wano mnange mu Uganda Premier League results UPDF 0 Vipers golo ndala Maruni zindala tenga Mbarara City 0 Chitana is the golo ndala Nek 0 URA abasoloza musole golo ibiri Express golo ndala Express this season they have not come back mungeri renunji atenga KCC ye golo mokaga yakubye Gaddafi ene yange batu kubye golo Wakiso Giants 0 Bidiko Uganda Limited osobola kujeta bull goal is big up Mr. Mutaka CEO mnange we bari ine side yayo mulwanyi mbere ndi kwaina nko avuka bana bakubya bebikonde omvuka rugobeta Yusufu Nsobeza yakubyo muvubuka gobeta Okero engumi yabayire side de rugogo nibona aseke engumi nibona aseke abazibagero usana yakubye bwino rusaya rwevola ruti ololuba ariye bizano gizano bwayabo balisende daibu no gomuzano gwebikonde then nomvuka ife Joshua Cheptengei munange yajirali mu Valencia Marathon Valencia kino kyagani bambassador abaye aba Spanish munange twatia koze bulungi agemye ekifo kyabere kya kutano siyaye lemwana yarumwike marathon no musaga ibiri ni microseconds dabiri ana munana koira ko moito omuna Kenya Alexander Mutiso koira ku Dewiti Walido ono mu Ethiopia yena men Joshua Cheptengei yakati kasitamalire mu kifo ekyo mutatia ndagezaku okubanga ate emberi yawo nongero kola alizati enungi atenga mpire gy'abazungu abasinga gye musinga ino okunumirwa abagambibwa obwongo Man City 3 tena mwegolo 3 Liverpool ina Fulham 3 Chelsea nang 3 Brighton egolo 2 bityo munange byali byabere ku weekend eno jetumaliriza gire gundi ogwase no mwagumana kodi munga mwenzi mugogere ku nsolo gukona kubara ni wali bisoma olunaku lwencho tomorrow Wolves ni Burnley Luton na aba Arsenal Sheffield na aba Liverpool bityo ebijyo tambula side yo mu bazungu eyo oyo nabaire sports kikapu wano mu kikapu ky'ebyemizannyo okulwa